Dobar dan i dobrodošli još jednom na kanal Arces Plus. Bună ziua și bine ați venit încă o dată pe canalul Arces Plus. Danas donosimo prvi snimak koji se proteže izvan osnovnog kursa rumunskog jezika, ali i dalje je usmeren na temu glasova, slova i izgovora rumunskih reči, o čemu smo nedavno razgovarali. Verujem da će ovaj materijal biti naročito koristan za radio i televizijske komentatore i voditelje. Radi se o pravilnom izgovaranju naziva klubova i imena rumunskih i moldavskih fudbalskih igrača. U okviru Rumunske fudbalske lige postoji mnogo imena i prezimena koja su neobična, čak i za mene, iako mi je to maternji jezik. Osim fudbalera sa neobičnim rumunskim imenima, postoji i jedan broj igrača koji su pripadnici manjina u Rumuniji ili su naturalizovani državljani, a prvenstveno imaju mađarska, ali i nemačka i srpska prezimena, i njih sam uključio, ali sam odlučio da izostavim imena stranih igrača jer ne mogu sa sigurnošću tvrditi kako se njihova imena zaista ispravno izgovaraju. Čak i kod nekih rumunskih prezimena ne mogu biti u potpunosti siguran za ispravan izgovor, ali planiram da ovo dopunim kada budem došao do više informacija. Pošto snimak nije previše dinamičan, na kraju snimka ću dodatno prokomentarisati neka od imena i prezimena, a za neki od njih ću navesti i kuriozitete, uključujući i njihove moguće prevode. Verujem da će ovo doprinijeti vašem razumevanju rumunskog jezika, a možda će vas i nasmejati. Hvala vam što ste ponovo s nama i uživajte u ovom snimku. Botošanj. Broj 12. Răzvan Cătălin Began. Broj 68. Răzvan Cristian Ducan. Broj 82. Andrei Gabriel Ureche. Broj 19. Andrei Alexandru Patache. Broj 23. Andrei Fernando Dragu. Broj 26. Răzvan Bogdan Crec. Broj 30. Aleksandru Ciganašu. Broj 32. Alin Ioan Šeroni. Broj 37. Narcis Cosmin Ilaš. Broj 6. Victor Robert Dican. Broj 8. Eduard Marian Florescu. Broj 33. Gabriel Eugen David. Broj 70. Đorđe Gligor. Bez broja. Robert Ioan Căruțe. Broj 7. Sebastian Arpad Mailat. Broj 9. Adi Marian Kikaroše. Broj 10. Mihaj Aleksandru Roman. Broj 24. Marius Julian Ćoju. Broj 80. Julian Codrin Petrișor Cărăușu. CFR Cluj. Broj 33. Cătălin Vasile Căbuz. Broj 34. Cristian Emanuel Belgradian. Broj 89. Otto Hindrich. Broj 90. Răzvan Sergiu Sava. Broj 4. Cristian Marian Mania. Broj 19. Vasile Mogoš. Broj 24. Rareș Cristian Bălan. Broj 25. Bogdan Ionuț Țâru. Broj 71. Ionuț Andrei Peteleu. Broj 8. Robert Constantin Filip. Broj 10. Ciprian Ioan Deac. Broj 11. Claudiu Adrian Mihai Petrila. Broj 76. Tudor Lukaci. Broj 79. Robert Mihai Silagi. Broj 82. Alin Răzvan Fică. Bez broja. Luka Alessandro Mihai. Broj 30. Đorđe Daniel Brliđa. Broj 99. Sergiu Florin Buš. Dinamo Bukurešti. Broj 15.
David Mario Irimija. Broj 23. Razvan Bogdan Patrike Nikita. Broj 24. Denis Džafer. Broj 27. Ricardo Florin Grigore. Broj 31. Kostin Jonuc Amzer. Bez broja. Kristijan Jonuc Kostin. Broj 6. Julijan Rošu. Broj 16. Đani Mihaj Krecu. Broj 17. Denis Dorjan Politik. Broj 18. Valentin Joan Borća. Broj 20. Antonio Aleksandru Bordušanu. Broj 22. Andrej Ahmed Bani Mustafa. Broj 29. Dragoš Aleksandru Irimija. Broj 30. Neluc Stelijan Rošu. Broj 96. Kristijan Delću. Broj 98. Andrej Aleksandru Floresku. Broj 9. Cătălin Štefan Cră. Broj 70. Kristijan Stefan Ionuț Ionescu. Broj 93. Aleksandru Darius Pop. FCSB Steaua București. Broj 12. Aleksandru Gabriel Maxim. Broj 32. Štefan Trnovanu. Broj 99. Andrej Daniel Vlad. Bez broja. Mihaj Razvan Udrja. Broj 2. Valentin Julijan Krecu. Broj 3. Ionuț Constantin Panțăru. Broj 6. Denis Grațian Haruț. Broj 21. Vlad Julijan Chiricheș. Broj 28. Aleksandru Grigoraș Pantea. Broj 8. Adrian Gheorghe Șut. Broj 10. Octavian George Popescu. Broj 16. Mihai Daniel Lixandru. Broj 22. Valentin Gheorghe. Broj 23. Ovidiu Marian Popescu. Broj 25. Aleksandru Mihail Beluță. Broj 27. Darius Olaru. Broj 80. Eduard Gabriel Redeslevescu. Broj 7. Florinel Teodor Coman. Broj 11. David Raul Miculescu. Broj 98. Andrei Ioan Cordea. Farul Constanța. Broj 1. Aleksandru Buzbuki. Broj 12. Mihai Marian Aioani. Broj 34. Ștefan Cosmin Mușat. Broj 3. Mihai Cristian Popescu. Broj 14. Teodor Daniel Bârzu. Broj 15. Gabriel Leonard Dănuleasă. Broj 17. Ionuț Justidian Larie. Broj 22. Dan Sârbu. Broj 27. Andrei Sebastian Borza. Broj 66. Darius Constantin Grosu. Bez broja. Gabriel Nicolae Buta. Broj 6. Tudor Cristian Băluță. Broj 8. Ionuț Daniel Vână. Broj 16. Dragoș Ionuț Nedelcu. Broj 18. Andrei Viorel Artean. Broj 24. Konstantin Grameni. Ovo ne mogu biti siguran, nije definisano. Broj 29. Valentin Laurenciu Dumitrakje. Broj 98. Nikolas Popescu. Bez broja. Luka Nikolaje Banu. Broj 7. Denis Alibek. Broj 19. Luka Kristijan Andronake. Broj 23. Nikolaje Krnat. Broj 26. Adrian Mazilu.
broj 77 Enes Sali, broj 90 Aleksandru Konstantin Stojan. Hermannstadt Sibiu, broj 1 Aleksandru Mirća Uciu, broj 31 Vlad Jonuc Muciu, broj 32 Kelin Stefan Greku, broj 4 Jonuc Stojka, broj 5 Florin Bežan, broj 17 Mihaj Jonuc Butjan, broj 27 Valerike Marius Geman, bez broja Kevin Čubotaru, broj 6 Marius Paul Antoke, broj 7 Petrišor Jonuc Petresku, broj 11 Dragoš Petru Janku, broj 20 Kristi Marijan Brbuc, broj 29 Jonuc Ciprian Bićanu, broj 51 Aleksandru Laurenciju Orojan, broj 79 Aleksandru Daniel Žipa, broj 96 Silviju Nikolaje Balaure, broj 9 Adrian Tabarća Petre, broj 10 Gabriel Kristijan Janku, broj 21 Kosmin Aleksandru Bukuroju, broj 26 Kristijan Daniel Neguc, broj 30 Daniel Đorđe Paraskiv, bez broja Bogdan Vasile Rotar. Ocelul Galaci, broj 1 Gabriel Ursu, broj 12 Relu Marijan Stojan, broj 13 Kozmin Andrej Durbozvanka, broj 55 Aurelian Eusebio Păun, broj 3 Gabriel Ionuț Nedelja, broj 14 Silviu Andrei Rus, broj 16 Costin Petruț Ghiocel, broj 18 Ștefan Teodor Farcaș, broj 22 Dan Lucian Panait, broj 8 Ionuț Neagu, broj 17 Răzvan Andrei Tănase, broj 20 Ștefan Bodișteanu, broj 23 Vasile Jardan, broj 26 Mihai Andrei Adăscăliței, broj 77 Octavian Andrei Ursu, bez broja Denis Marian Bordun, broj 7 George Cârjan, broj 11 Aleksandru Mihai Constantin Pop. Petrolul Ploiești, broj 1 George Petruț Gavrilaș, broj 12 Mihai Aleksandru Eșanu, broj 35 Andrei Cristian Jercălău, broj 4 Paul Pap, broj 5 Valentin Constantin Cicu, broj 14 Jasmin Latovlević, tako ga izgovaraju, inače je Jasmin Latovljević, broj 7 Gheorghe Teodor Grozav, broj 20 Sergiu Cătălin Hanca, broj 36 Juan Andres Petrašku, pretpostavljam da je tako, broj 41 Mihnja Gabriel Redulescu, broj 43 Mario Aleksandru Ionice, broj 44 Lucian Mihai Dumitriu, broj 95 Mihai Aleksandru Konstantinescu, broj 98 Mario Đorđe Bratu, broj 99 Aleksandru Marijan Musi, broj 13 Justin Raducan, broj 24 Raul Gabriel Bukur, broj 77 Ionuț Sebastian Kožokaru, broj 93 Zoran Mitrov. Politehnika Jaši, broj 12 Ionuț Ailenei, broj 22 Dumitru Ćeljadnik,
Broj 2. Marius Medelin Martak. Broj 4. Rezvan Tinku. Broj 6. Florin Ionuț Ilie. Broj 17. Sorin Denuț Șerban. Broj 18. Štefan Štefanović. Bez broja Claudiu Belu Iordache. Bez broja Denis Štefan Ćaun ili Ćaun. Bez broja Aleksandru Gău. Bez broja Ionuț Silviu Olejeru. Broj 5. Diego Frkaš. Broj 7. Andrej Virgil Ciobanu. Broj 8. Gabriel Cristian Vašvari. Broj 10. Alin Roman. Broj 19. Cătălin Mihai Itu. Broj 23. Robert Andrei Ion. Broj 27. Đorđe Ionuț Dragomir. Broj 30. Aleksandru Rezvan Mogoș. Broj 37. Mihai Cătălin Bordeianu. Broj 80. Andrei Cosmin Gheorghiță. Broj 88. Aleksandru Petru Hrib. Broj 94. Cătălin Florin Hlistei. Bez broja Andrei Aleksandru David. Broj 11. Antonio Mihai Dumitru. Broj 98. Bogdan Mihai Istretije. Rapid București. Broj 1. Codruț Viorel Sandu. Broj 31. Horațiu Aleksandru Moldovan. Broj 90. Virgil Andrei Dreghia. Broj 99. George Bogdan Ungureanu. Broj 3. Florin Bogdan Ștefan. Broj 5. Cristian Ignat. Broj 6. Paul Aleksandru Iacob. Broj 15. Iulian Lucian Cristea. Broj 19. Rezvan Filip Onea. Broj 21. Dragoș Grigore. Broj 22. Cristian Ionuț Săpunaru. Broj 10. Aleksandru Cornel Ioniță. Broj 14. Aleksandru Mihail Crivac. Broj 17. Ștefan Călin Pănoiu. Broj 23. Cristian Aleksandru Albu. Broj 26. Rezvan Konstantin Uaide ili Uaide. Nisam siguran. Broj 80. Cătălin Ionuț Cârjan. Bez broja Claudiu Valentin Mikovski. Bez broja Claudiu Adrian Mihai Petrila. Broj 18. Valentin Ionuț Costache. Broj 29. Gabriel Gheorghe. Broj 30. Aleksandru Cristian Stan. Sepsi Sfântu Gheorghe. Broj 1. Dinu Bogdan Moldovan. Broj 33. Nije rumunsko ime, morao sam da proverim. Roland Čaba Niculi. Bez broja Hunor Botond Gede, pretpostavljam. Bez broja Rajmund Niculi. Broj 13. Denis Čubotariu. Broj 17. Darius Adrian Orojan. Broj 20. Andres Mihai Dumitrescu. Broj 25. Bogdan Otelice. Broj 44. Mihai Aleksandru Belaša. Bez broja Rareš Sebastian Ispas. Broj 6. Nicolae Ionuț Păun. Broj 8. Ion Gheorghe. Broj 11. Marius Ștefănescu. Broj 30. Akoš Nistor, pretpostavljam. Bez broja Denis Florin Renca. Broj 9. Vitalie Damaškan. Broj 10. Cosmin Gabriel Matei. Bez broja Justin Ciprian Grigore.
U Craiova. Broj 1. Sorin Raducu Mogošanu. Broj 31. Dimitrije Robert Popa. Broj 50. Ionuț Cristian Gureu. Broj 2. Radu Aleksandru Negru. Bez broja Aleksandru Florin Jordake. Broj 6. Vlad Aleksandru Akim. Broj 8. Konstantin Dragoš Albu. Broj 15. Aleksandru Kristijan Blidar. Broj 20. Ionuț Marius Zamfir. Broj 23. Vlad Marijan Pop. Broj 74. Marius Florian Ciobanu Vanghele. Broj 98. Aleksandru Ionuț Vode. Broj 11. Aurelian Ionuț Chițu. Broj 27. Mario Eduard Ilije. Broj 99. Vladislav Blanuce. Uta Arad. Broj 93. Florin Jakob. Broj 4. Aleksandru Konstantin Benga. Broj 16. Marko Benjamin Bota. Broj 26. Darius Mihaj Jurasčuk. Broj 80. Denis Konstantin Dumitrašku. Broj 6. Cătălin Karp. Broj 8. Cristian Petrișor Mihai. Broj 11. Robert Cristian Mustacă. Broj 29. Albert Tilvadar Štal, pretpostavljam. Broj 31. Damian Daniel Isak. Broj 55. Rareș Mihai Pop. Broj 70. Raul Ovidiu Șteau. Bez broja Raul Ionuț Stanciu. Broj 77. Đorđe Claudiu Negoescu. Universitatea Cluj. Broj 12. Justin Constantin Chirilă. Broj 33. Andrei Cristian Gorcea. Broj 3. Bogdan Alexandru Mitrea. Broj 5. Bogdan Ilie Vătăjelu. Broj 6. George Andrei Miron. Broj 17. Andrei Ovidiu Pițian. Broj 24. Răzvan Alin Trif. Broj 26. Dorinel Gabriel Oancea. Broj 93. Răzvan Călugăr. Broj 10. Dan Nicolae Nistor. Broj 16. Ioan Constantin Filip. Broj 18. Ovidiu Ioan Perianu. Broj 25. David Molnar. Broj 27. Aleksandru Mihaice Kipčiu. Proverio sam, tako se kaže. Broj 32. Doru Popadiuk. Broj 94. Ovidiu Aleksandru Bik. Bez broja Gabriel Bogdan Simion. Broj 7. Janis Ilije Stojka. Broj 8. Andreas Kristijan Kalkan. Broj 11. Dragoš Teskan. Broj 19. Daniel Iljuce Popa. Broj 30. Luka Nađ. Broj 97. Albert Hoffman. Universitatea Craiova. Broj 1. David Benjamin Lazar. Broj 21. Iulian Laurențiu Popescu. Broj 2. Ștefan Marinel Vlădoiu. Broj 17. Florin Gheorghe Borța. Broj 32. Denis Mirel Benga. Broj 36. Florin Eugen Alexandru Gașper. Broj 39. Ionuț Radu Mitran. Broj 4. Aleksandru Crețu. Broj 6. Vladimir Ionuț Screciu. Broj 7. George Alexandru Câmpanu. Broj 8. Alexandru Mateiu.
Broj 10 Štefan Bajaram. Broj 11 Nikušor Silviju Banku. Broj 22 Nikušor Kozmin Stana. Broj 23 Mihaj Kristijan Kapacine. Broj 31 Aleksandru Mihaj Išfan. Broj 35 David Sala. Broj 9 Andrej Virđil Ivan. Broj 20 Jovan Marković. Ovaj momak je iz Beograda, ali sam ga stavio jer ima državljanstvo. Broj 28 Aleksandru Jonuc Mitrice. Broj 37 Marijan Danču. Broj 88 Atanas Joan Trike. Voluntari. Broj 1 Oktavijan Gabriel Vlčanu. Broj 12 Viktor Teodor Râmniceanu. Bez broja Valentin Konstantin Margarit. Bez broja Bogdan Mihaj Štefan. Broj 5 Igor Armaš. Broj 28 Vladuc Jonuc Andreš. Broj 98 Radu Štefanice Bobok. Broj 8 Mihaj Kosmin Raduc. Broj 17 Doru Kristijan Andrej. Broj 22 Vadim Race. Broj 25 Anđelo David Koćan. Broj 72 Roberto Nikolaje Vojkan. Broj 90 Aleksandru Joan Munteanu. Bez broja Eduard Andrej Lambrinok. Pretpostavljam, ne mogu biti siguran. Broj 10 Đorđe Kristijan Merloj. To sam proverio, Merloj je. Broj 11 Daniel Konstantin Florja. Broj 13 Joan Andrej Vasile Dumiter. Broj 20 Robert Marijan Popescu. Bez broja Andrej Rezvan Dima. Nažalost, izostavio sam nazive stadiona i imena trenera, pa ću ih navesti sada. Botošanj. Stadionul Municipal Botošanj. Trener Mihaj Čobanu. ČFR Cluj. Stadionul Dr. Konstantin Radulescu. Strani trener. Dinamo Bukurešti. Stadionul Arcul de Triunf. To je nacionalni ragbi stadion i tu će biti samo par godina jer je novi stadion u izgradnji. Trener Ovidiu Nikušor Burka. FCSB. Arena Nacionale. Strani trener. Na početku snimka sam stavio sliku stadiona Steaua, ali tamo igra klub vojske ČSA Steaua Bukurešt koji se takmiči u drugoj ligi. ČSA Steaua je zadržala ime, ali na FCSB se vode istorijski uspesi kluba. FCV Farul Konstanca. Stadionul Viitorul. Trener George Hadži. U jednom od prethodnih snimaka sam rekao Đorđe Hadži, a to je zato što su se tokom godina pojavljivale obe varijante. George i Đorđe se u rumunskom koriste otprilike podjednako. U svakom slučaju prezime mu je Hadži, a ne Hadži. Hermannstadt Sibiu. Stadionul Municipal Sibiu. Trener Marius Măldărășanu. Oțelul Galați. Stadionul Oțelul. Trener Dorinel Munteanu. Petrolul Ploiești. Stadionul Ilie Oane. Trener Florin Pârvu. Politehnica Iași. Stadionul Emil Alexandrescu. Trener Leo Grozavu. Rapid București. Superbet Arena Giulești. Strani trener. Sepsi Sfântu Gheorghe. Arena Sepsi. Trener Liviu Ciubotariu. U Craiova. Stadionul Ion Oblemenko. Trener Nicolae Dică. UTA Arad. Stadionul Francisc Neumann ili von Neumann. Trener Mircea Rednik. Universitatea Cluj. Cluj Arena. Trener Anton Petrea.
Universitatea Craiova, stadionul Ion Oblemenko, trener Laurenciu Regefam. Jeste, dobro ste primetili, dva kluba u jednom gradu, oba se zovu Universitatea, igraju na istom stadionu, u istim bojama i u istoj ligi. Ne pitajte, potpuna je zbrka i nije prilika da sada pričamo o tome. Voluntari, stadionul Angel Jordanescu, trener Marin Dune. I sada, kad sam već spomenuo trenere, a neki od njih su ranije bili veliki igrači, ne mogu da propustim priliku da navedem i sastav reprezentacije koji je odigrao jednu od najboljih utakmica na svetskim prvenstvima ikada, a to je naravno utakmica protiv Argentine 1994. u Americi u osmini finala, 3:2 za Rumuniju. Florin Prunja, Georgije Mihali, Miodrag Belodedić, Daniel Prodan, Joan Lupescu, George Popescu, Tibor Selimeš, Dan Petrescu, George Hadži, Dorinel Munteanu, Ilije Dumitrescu. Rezerve: Bogdan Stelja, Julijan Kirica, Florin Redućoju, Basarab Panduru, Jon Vladoju, Viorel Moldovan, Ovidiu Stânga, Marijan Ivan, Štefan Preda, Korneliju Papure, Konstantin Gâlcă i selektor Angel Jordanescu. Moram da priznam da još od 90-ih ne pratim rumunski fudbal, pa sam se sa imenima igrača sada upoznavao, a mogu da kažem i da su se imena u mnogome promenila, prezimena manje više. Imena poput Fernando, Luka Alessandro, Ricardo, Andreas, Antonio, Raul, Nikolas, Juan Andres, Roberto i Diego su većinom očigledno španskog porekla i uopšte nisu postojala ranije. Ja ih mogu jedino objasniti invazijom španskih serija 90-ih, kada su se pojavile na skoro svim televizijama u Rumuniji. Postoje i druga strana imena poput Janis, Denis Dorian, Kevin, i kod njih, a i kod većine imena manjina u Rumuniji možete primetiti da ih pišu u originalu. Bar je tako slučaj sa Mađarima i Nemcima, a vidimo da je Latovlević ostao bez lj i ć. Ono što ja mogu zasigurno reći je da se njihovi komentatori veoma trude da pravilno izgovore imena naših igrača, što možete vidjeti i vi ako potražete na internetu neki snimak njihovih prenosa naše reprezentacije. Izdvojit ću prezimena i imena koja su veoma neobična za mene ili za koje ne mogu biti siguran kako se izgovaraju. Imena Štefan i Stefan bi se mogla izgovarati i kao Štefan i Stefan. Ime Atanas sam pri čitanju verovatno pogrešno naglasio. Pretpostavljam da je ipak Atanas, a ne Atanas. Moguće je i da se Frkaš izgovara kao Frkaš, a zavisi od toga u kojoj je meri to prezime mađarskog porekla rumunizovano. Jedino je ispravno onako kako ta osoba sama izgovara. Neobična prezimena za mene. Šeroni ili Šeronj. Politik, to sam proverio, tako se kaže. Artean ili Artean. Artean je. Grameni, Grameni ili Gramenj. Sve tri varijante su moguće. Uciju i Muciju. Ovo su najneobičnija prezimena za mene, to sam morao da proverim kako se izgovara, jer nikada ništa slično nisam čuo. Ešanu. Bilo je moguće da kažu Ješanu, ali nije tako. Uajde. Moglo je biti i Uaide. Kipćiu. Bio sam ubeđen da se kaže Kipću, ali se stvarno kaže Kipćiu. Lambrinok ili Lambrinok. Nisam siguran. Merloj. To sam proverio, tako kažu. Konačno, stigli smo i do smešnog, nadam se i zabavnog dela. Značenja nekih od prezimena. U reke je uvo. Vne je vena. Kruce je kolica. Krec kovrđav. Krecu kovrđavi.
Barbuc u slobodnijem prevodu bradić. Mustake otprilike brka. Kapacine manje više glavuđa. Kika roše crvena kosa. Grosu debeli. Rošu crveni. Albu beli. Negru crni. Deak đak na mađarskom. Olaru lončar. Rotar točkar. Čobanu čoban. Sapunaru sapunar. Kalugar kaluđer. Fike ćerka. Cre mrvica. Krnat kobasica. A Joani Jovanin. A daskalicej učiteljicin. A Ilenej Ilenin. Srbu je Srbin, Greku je Grk, Rus nema potrebe za prevodom, Ciganašu Ciganče. Balaur je zmaj ili neman, Ursu medved, Paun je paun, Farkaš je vuk na mađarskom, Karp je šaran, Bobok pače ili gušće, Race je patka, Bik je bik i Gioćel je visibaba. Dodajmo i Petra Petrovića. Petrišor Petresku bismo mogli prevesti kao Perica Petrovski ili ako hoćete u potpuno bukvalnom prevodu Kamičak Kamenski. Imena igrača i podaci o klubovima su preuzeti sa sajta soccerway.com. Za detaljnije informacije o glasovima i slovima u rumunskom jeziku pogledajte naš snimak.